Esselamu Aleyküm Rahmetullah Berekatuh. İnşallah vdjeda kad družina pesare rati. Качера лафите роди нарица. То е старо правило. Иншаллах. Selam alaikum, sami pravinge su kohurena ovdje. Ka nastavi nasar sočeržam lafi tari knjiga. Tarum de tuhkam. Inšallah te mag da Allah subhanahu ka podučina parica. Taro pravilja. Selam alaikum, sami pravinge su kohurena. Ulaveno o video ko nam velais, inšallah. Selam alaikum. Alaikum selam pravinge. Assalamu alaikum. Alaikum selam. Улавенто мено видео се манде на неодија тачка више на дикавла. На шалдери мангесасу се на шалдери на жанал. Окей. دي كان ذلك والله كتكي جميع من دوكو كابين. وتشابو يا ان شاء الله تمام الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. Assalamu alaikum. عليكم السلام. Manko baro çiçeğin olma. Minaçaş kinjom nişte kokore. عليكم السلام سب حالين سوكره ان شاء الله. Çift tut ko baro ahi, çift tut ko baro. Alaikum salam salam. Asayeki. Donc pochmini. Da, čitati bara se Alaikum salam. tapkina. Dok pochmina rica inshallah na ne veze koji tamo ko baro koji kova nego Sare horinjen kokore Osmani moratin cumete da bloke. So se na janao. Na, medin cümle kamera. Medin cümle kamera. Kalenso horinje kokori. Na, medin cümle. Cidin cani opcija više odjate hulim Ja, kokor. ja pa poška dao bingo. Medin cümle. Epa. Na abeo çanki su biçtalcağı do tano dua kwa hulilu. Ja su se me biçalcum ke direktno te vule. Odoles. Ya. Ok. Selam alaikum halalen saringe kovac inshallah. Kamu ko rahmeti plamende ka nastavina i knjiga su pošminjam tečerala, avdje resaja ko ajte penam najvažna tačka. Mal da tale sa važne tačke, akala su čerahem, inshallah ka halova kokori, na primjer, sus sar pošminjam hadisi, sar spojnena pesao delja, en nareslam pana ko abdesti, a pošminjam već ne save djelo i tela te objasinope. Posem halova pe tačno sose, na primjer, pošminjam, subhanallah, te dža ko strane, nego te nađa direktno ko abdesti. Jer peneno i čistoća tani ekvaši imani džanen sare, ali i čistoća hemisila po pravilo, jer naštija men direktno ko abdezi, a nađana da li upotpuni džama abdezi šuka subhanallah. A kad te autori, Allah te nagradi nole, su čeđakija knjiga saranđa, te spojinope subhanallah, saola djelja prvo te motvolke so potpuninope, so ruminoltar, pa posem te resano kova. Inšallah, Allah subhanahu wa ta'ala ka dola mene savko mogućnost te podučina pe dine, a sar so Allah subhanahu wa ta'ala mangol. Jer od dini kokori nikad naštitu mačinele, osim ako dotu neko taro. Većin đaliđiku. Gledajte na bloke inđele pali. Na viçiyale neko te puçele taraf dezi 100%. Kastar čeren mafi. Tutar. Ne, cidin džumpalalo alo mangek sar poruka. Avol sar poruka. Inšallah, samo te huljen rico prhala, khala su ine ratida. Jel mange na dola te ulava be sar yenge subhanallah. Ali khair inšallah. Barem tu men gedol, tu men šajte deno dijem te, pa posem ko to je, ko dujto inšallah ka huljen. Okay.
Не бе, окей, мен кулава. Алейкум селам сме. Значи, ка по новина парем доко волено пралясо ста Чержан Лафи. Чержан Лафи опрво со аутор чичакате, Чержатари чисточа. А и чисточата не пенен еквашо имани, то jest еквашо ислами шете пена. Елала спантара манголо корен со бучистинена пе джанен јети салоз башо окола манушасо ita neki Kuba, odendar direktno kva na Čeržan Lafi, ali penjava mena čera men da bi samo dva so penula i knjiga, inshallah, kare sada do te da tega, pa čera kare standa. Pa motovi so o abdesti u lajpe, to jest i čistoću u lajpe kod udjelja, djela srca, djela udova so penamen tarakola, koja okja taro srce tani poglavno, koja cide prvo čistinja sao širke, pa posem čistinja kokoritud. Od vada u lavipe i čistoća kitiknijem bari, to jest čistoća so čistinja tu, tem čistoća so era tipo minđa među čere, ali amano dva, od jatari čistoća so povezini pe kipočeta, abdes, hades hem habes perola, znači okova na čišćenje tijela, odjela hem mesta, od dva baš od djelo tlo, kad pipino dva so in prljavo, inshallah care sako dva da te objasnim pe saso itano diamel, a jektano džučelo, so poj mi džam lerati, kad nakhola tu, znači to jest kad čarola tu ili pipini tu pe moja, onda kmeljare to. A i si džanena sarorat, na primjer, so itano pano melalo ili pump, generalmente, i si pano dva, inshallah care sa pari ko sa odjelja, znači amenda, nego od vas su penuli knjiga, kad će knjiga ta Latvi, pa posem pari, inshallah, sarka mongolavu. Reslamko hadisi, to jest 35. strana koja penđen čovjek. Trideset 39. strana. Inshallah, vdjeka pošminula dnani, da će ti nola, ili tu sami, ili bilo ko na čitinđan. Bilo ko tu mendarka pošminula, inshallah. Ja možem samo srpski da čitam. Čitaj kako hoćeš, svi ovdje je razumiju dobro, alhamdulillah. Ako hoćeš, možeš i na arapski direktno. Može, da probam. Evo ovaj Elmir, on me pomogne mnogo kad ja čitam. On je sa mnom. Ajde pa Narica, neće dem pe problem ka pošmina. Inshallah. Jane, wallahi da je puti mange da kad bi čalena o live, subhanallah, prave, pero mangete prave preko TikTok, mangete prave preko ti aplikacija, džava ki aplikacija igarima ko Play Store, te prava, subhanallah, Arica čerola tu vrtini tu dok hulja Andre. Ili morate rode insane ko napate hulja kileste. Ajde upravlja do tene kulaven sari ne pojek put inshallah. O life. Alaikum selam bayre. Kaj hasaylam bre tu? Alaikum selam klaber. Wallahi pralar indiko sarsova čera stalno, a men šajte čtinane sa hadisa, to utmige škar, to utmige to hadite pena subhanallah emocija, jane, ano islami, jelo jo bute manušeno emocije pogodine na buderi nego okova hako so pene na mende. Pa da je puti čitinare se da je hadisi na ledisa doboka važno, kožem naprimjer važno te da je primjer taro ne same slučaja, ako dokakava i tano o srži islamesu, subhanallah, ko morate podući nepe, jer ako na neispravno to djelo, na džanena sad sopenol, ako to namazi na neispravno, a od dva ispravnost, misile uslov da paval,
Со манголте пено два исправност, сарсо абдези пено ако на не е исправно абдези, на не е исправно намази да. А два исправност ако наđate подучине пе валај Жики туте као да арица бут зори оташно правило, него са раменде буџене, оке. Ера ти, око вади ке ќерџам лафи баш о ке ќеак о муј, со валанти ранерица о муј, ко муј о пани о коаш те мучкинерица, помиđe гаргара опхала, кова уопште и на помиđamo дја гаргара, на со солем веќе силен автоматски дваки годи гаргара, емо објаснит ке сар гаргара. Со се алокја ме да ке гаргара, со се тумачење погрешно. Налелам ко тарвалам тела. Али хајр иншалла. Дешефта џене дешофто иси, ко мангол иншалла, бисмилlah шајте почмине на хадисе. Ajde, inšallah, ko pošmina metara hadizi kada čine narati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai pralenge. Čilam ki starana trendinja o втото hadizi tari knjiga Umdatul Alkam. Kja knjiga djalen bud prala pinjarela, bud prala šajna pinjarela. Pa kja itani halica detaljni knjiga taro početno sarso se zam lafi tara avdezi pa ji teresa kone save teme кога ще не се прана на пинџарена, макар са иншала пахари. Втото хадизи Джаладжар преноси се од Хурмана, стиченик Османа бин Афана ради Аллаху ан, да ја видел Османа како ја затражил воду за абдест, а затим из посуде посуо по рукама и опра их 3 пута. Те преводи наврумане дали Джа целадис. Okay. Након тога, својом десном руком ја заграбио воду и затим испрал уста. Ушмркнуо воду у нос и шмркнуо, затим ја опрал лице 3 пута. И руке до иза лаката 3 пута. Затим ја потрал по својој глави, а затим опрал обие ноге 3 пута. Након тога ја рекол: видео сам вјеровјесника салаллаху алейхи ве селем да се авдеси на овакав начин. А затим каже: ко се буде авдезио на исти начин, као што сам ја, а затим клања 2 реката, не размислајќи о нима, о нечему другом, опростиće му се преходним грехи. Аква хадизи черола лафи о и пракса Ресуле салам сар облила о авдези таро фарзија хемо сунетија. Кога о Османи ради Аллаху ан со вачери да сар облила со дикај Ресуле салам пенола окова кока черол дуј на филе намази пало авдези, кате пенола да Аллах ко простини да се преходни грехи. Со значини дуј рекатија на филе, значи на черопе лафи таро фарзија, него доброволни намазија, амен џанада о амено муслимаја ке да череа не саве доброволни намазија машкаро фарзи хемо сунети, одоте о Алла на бини вјерникоси долу. Каѓа од мако тачке да и ка беше ко хадис. Покушен иншала те шајте проводине романекава, сар со пенастандо и си од халя маресо на халона гаџикане. Ме прво вчера лафе ке ме чавенда да о хадиси чере лафи чамке дали тара хадиси о хадиси окей ајде те на ту било ту мен дар ако мангам шате поможе нафтари на бисмилlah Ајде, за пробина арица, ме посет мен кажа куташки. Важи. Пенола џар преносини Петаро Хурман, остиченико, заштитников, сар пено перомане. Османесо бин Афан, ради Аллаху ан. Пенола коте дика пенол, Османе сар родола пани, авдезесе. А после пенол, посуде посо по рукама, сарто беше на окоа романека? Котари посуда, таро коро или талие канта чоржо по пела стапани, ја. Хем пенола товџа 3 пути, опрао их е 3 пути, хем пенол товџален 3 пути. После пало два пенол, пире десне вастеја, заграбио воду, а затим испрал уста. Пенол
Пало два трим пути пенол доринджа заграбио шакенца ропани пенол хем чичако муит ходжа по муит трим пути. Пенол аке алам башко два гаргара, аке на не гаргара ошмуркно значи со хеларджа по муит, сара месо шера одва. Цидинджа на кеа. Цидинджако онако два. Ушмркното оно те циде конак. Ja. Окей, чера дике меда грешинджи. Медана ҷанаб гаҷикане. Пенол цидинҷа кона кишмур ноз. Затим ја оправо лице 3 пута. Пенол хем послем пало доват ходжа по муј 3 пути. И руке до иза лаката 3 пута. Пенол хем пире васта џико са пенам де кочија. Пали пабај пенол 3 пути. Хем након тога затим е потро по својој глави. Хем после пенол че џа мести ке порошеро. А затим е оправо обе ноге 3 пута. После пенол ходжа пире пред 3 пути. Након тога е реко, пенол пало дова вачерџа. Диклум пенол е посланико, салаллаху алейхи ве селем пенол. Сар ова џахар лила авдези, ко акаван начин. Хем пало дова пенџа. Ко пенол калол, ко се буде авдездио на истин, ко пенол качерол, ко исто начин, а савко авдези пенол. Сар ме пенол со черџум со диклум е Расул алейхи, а после пенол черола дуј рекатија намази, акван доброли намаз пенол, на размислини пенол, на черола пенол те мислини по на дали те черав да него убедимотано два да черола дуј рекатија намази доброволно, у нима о нечему другому опрости ќе му претходни грехи. Пенол Аллах опростиноли се пенол пире англутне грешки, претходни грехи. Мисли навчи да халилен романе објасним. Јасно. Добро, дај клафи на џане романе, на гаџикане џане романе на џане. Бастарен манге кусури. Да, алхамдулилlah, шукар. Alhamdulillah, шкар. А кате каква хадизи ситумен хем ачо гласимо чао? Каква дизи ситумен хем чак историја, извор хадизесо. И ситумен историја таро Осман ибн Афан. И ситумен хем историја таро Хурнама. Каму каме прале Авдулаe нек читини о извор хадизесо, после Османи нек џалко тачке, цари пахарица те улава акава читим. Ассаламу алейкум хавален. Алейкум салам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Капочмина одматаро преносиолац хадиза Хурман ибн Ебен Ел Фариси био е правник, штиченик Османа радијаллаху ан, ибн Афана. Поверлив преносиолац из реда табеина. Био е у зарobljeništvu, pa ga je Osman otkupio i oslobodio. A kava Hurman hine zaštitniko e Osmanesoro radijallahu an, jek poverljivo taro redija, taro tabeinja, hem hine zarobljeniko pa Osmani radijallahu an oslobodijale. Hadize je prenosio vrlo malo, uglavnom od Osmana radijallahu an i od Muavija radijallahu an. Katade kaže da je Human klanjao iza Osmana, pa kada bi Osman pogrešio, Hurman bi ga ispravio. Zuhri kaže, penela, klaninđa palo Osmani namazi, vodijale znači Osmani, pa kada bi grešini neko namazi ko Kur'ani recitibe o Osmani, odva pravo Hurman bi ispravinili neko Kur'ani, odoborine žestoko ko Kur'ani si kavdo subhanallah. Ti ispravini ashabe. Hurman je učio ezan Osmanu, hinehemo kovakova čerđao ezani ko Osmani.
a rečeno je da je bio i Osmanov pisar. Hem i ne isto pisari Osmanesro, znači pišinđa Osmanese. Umro je se muezini hem pisari. hem muezini, hem pisari hine, subhanallah. A hem zaštitniko hine, Mara Kaleda. Subhanallah. Umro je 75. godine po hidžri. Mulo 75. godine pali hidžra. Osman ibn Affan, ibn Ebul As, ibn Umeje el Kurejši el Emvavi, vođa pravovernih, treći je halifa muslimana. Osman ibn Affan tano o trito halifa ko islam. Treći halifa muslimana. Islam je primao vrlo rano na rukama Ebu Bekra. O islam priminđao Osmani Butrano, kova stataro Ebu Bekr, radi Allahu an. Učinio je 2 hidžre. Verovernik sallallahu alejhi ve sellem ga je oženio svojom čerkom. Kanai si praljaka te dosta, alhamdulillah, te leso šunenamen, ako manglja neko te pisini, kole čijaja i ne ženimo Osmani radi Allahu an, i prvo romnije Osmanestri, to jeste i čaje pekamberesri sallallahu alejhi ve sellem. Ако некој џанела. Ама туаганата те наставинжанте ќе ти некаму тве. На наставинава садок некој написин. Ако до винџети ще изгледа ка писине, ако на до винџети ще са ка писини? Нема везе, а нека те јам те си не мора. И не ли си ромни и рукаја, pa kada je umrla, oženio je drugu čerku. Osmani nekadel, Osman, tu valjan te de odgovor. Penela Umu Kulsuma, i duito Romnio Lesri ne i Umu Kulsuma i čaj pekambere sallallahu. Nakon čega je dobio nadimak, hajde, kava neka pisini makar neko, samo nadimak dobinđa Osmani. Ака на одмирика одговорим. Ајде. Ахи, писин. Оке, писин, жал фралтеле. Маша Аллах. Власнико таро дуј светлија. Власник 2 светла. Со се дуј светлија, со се хинеле дуј чија таро пекамбери салаллаху алейхи ве селем са ромња. Вероверник салаллаху алейхи ве селем обрадовao ga je šehadetom, znači priminđao šehadeti, i džennetom. Hem džennete obradinđa Osmane radijallahu anhu. Šer halali samo kate, kad penula obradovao šehadetom, Raduinđale su kovo šehidi, su kađal sam šehidi. Tako obavestinđale da kovo već šehidi. Od ovama govorite penula. I džennetom. Za njega je svojom plemenitom rukom dao prisegu u Bejtul Ridvan. Ko dinđa bejati, znači je pekambere sallallahu kod Han, koja vičini pe Bejtul Ridvan. Nakon Omerove smrti, palo Omeribe Omeresoro. Po odlici Šure preuzeo je Osman halifet prvoga Muharema, Lela o halifeti, ulo halifa, prvi Muharem, 24. godine, a kva bi ovola šukaro praljate, ja te pišinem se, ja te pamtinen, 24. godine po hidžri, ubijen je kao šehid u petak, mudarđele sar šehidi petak, 18. Zul hidžeta, 35. godine po hidžri, Osman Kozom Beršine halifa, ulo 24. godine, po hidžri halifa, a mulo 35. 12 godina. 9 godina. Ne. Deşuyek Berş. Deşuyek Berş. Avela džanela čimite čorembe. 12 penđara. Deşuyek Berš i najviše ovdje. Halifa. Nakon ikindije i istu večer je ukopan, Allah bio zadovoljan s njime. Allah to volo lija zadovoljno,
коментар хадиза асхаби Аллахов посланика саллаллаху многу залагали у тражењу и ширењу вjerskog знања. Subhanallah, aka te dokaz kozom o ashabija trudinđepe, hem siklile alesro dini, te siklonle ispravno, hem te praktikuinen ispravno, hem te prenesinen ispravno. Prilikom dostavljanja znanja i podučavanja odabrali su najpogodniji i najefikasniji metod. Subhanallah. Jedan od njih je podučavao praktičnim prilikom one što se naučio na takav način teško se zaboravlja, tačno. A kavajtano je bušuži buti amen dželjam od tačke upral, hem odhođam sari nenđe sar sojtane, na primjer, pokuđeno, sona nešukar, sojtano važno, bizo abdezi na štiklanine namazi, kova sa, ali aka teo zaključak tano da o manuš valjani od vas oka siklol, te čvelki praktika, hem ke kasikavi dalje, biovela šukar, na primjer, rečaka na men šajna nemeno dija prilika, te sikavi neka se praktično, na primjer, o abdezi sar lela pe abdezi. Tu štel, hem te motovile se odva biovela najšukar, jer o manuške da dikela, onda pamtini pošukar, hem siklola pošukar. Na bisterola. Na bistrela, Allahu ta'ala alim. Ahi, bismillah, nastavim. И како те, субханалlah, те коментаринем бута менге важно кава те пенџара кала особина кава сабја субханалlah, ленге врлине. Него матач вакате нишка завршина цело, па после мишала шака бела ферца коментари. И сипа на рица катарте четине ту, Абдулlah. И окей, ќе осмај нека наставини, иншалла. Окей. Bismillah. Tako je časni Asab, treći halifa Osman ibn Affan radijallahu anhuma, zatražio da mu donesu vodu kako bi se njome pred drugima abdestio i na takav način ih podučio abdestu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ađari o časno Asabi Osmani ibn Affan radijallahu anhu rodinđa pani te bi motovi averenge sar ljola pe abdesi. So se te motori lenge praktično sar ljola pe abdezi. Nakon što ih pred ljudima abdestio, kako se abdestio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, Osman radijallahu anhu ljudima je dao do znanja da je baš tako video Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se abdiste, te da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko se bude abdestio na ovakav moj način, a zatim klanja 2 rekata, ne razmišljajući o njemu o nečeme u drugom, oprostit će mu se prethodni grijesi. Penola che dalillah avdesi o Osmani radijallahu anh, penja jardi klume pekambere sallallahu alejhi ve sellem sar ljola abdesi, hem o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem vaçerola ko ljola abdesi ajar sar solilum me. Znači o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem penola ko ljola abdesi ajar salava me abdesi. Paçerola 2 reçatija namazi, hem nađalali si godi ano ništa ja ver penola o kao venle se oprostime okola greja sučežan gleder. To će mu biti nagrada za lijepo i svršen abdest, to jest posunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatim iskreno i skrušeno obavljen namaz, te borbu sa svojom dušom. I nagrada kao volso čeža šukar o abdezi premalo sunetije pekamberesu sallallahu alejhi ve sellem, posjetano iskreno hem skrušeno ano po namazi, hem posle čerola kukori su penamen borba pe nefsea, pe duša. Hem ko odnagradimo sakale bučenje. Šajte da je tikno komentari, da li počmina već mangenđi ko te vačeren, da li teđa već ko tačke ko tarova vdesi. Ako Điko Mangola
Па и си доста течера лафи. Хајде качера отачке са. Иншалла. Се отачке помилена будбуша кола амен вешка поминален. Качера иншалла са отачке па после иншалла киранапе ко абдести ки почета кен ко објаснилале иншалла амен да романе кото са детално иншалла абдези ка објаснилале. Бисмилlah. Ovaj hadis je osnova kod govora o abdestu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj način uzimanja abdesta je najpotpuniji način kada neko hoće abdesti se za namaz. Znači, ako ovaj tano hadisi sa ovaj tano je osnova kotoro abdesi je pa kad me reso sallallahu alejhi ve sellem, hem akava način sa ljola pe abdesi tano najpotpunio, usavršimo kada džiko mangola te ljola abdesi namaze se. Hadis pojašnjava odlike vođe vjernika Osmana ibn Afana radijallahu anhu i njegovo zalaganje u širenju znanja i suneta. A kad tega pojasnini o hadisi o odlike kotoro Osmani radijallahu anhu, hem ovkozom trudini pe te proširini o džandi pehemo sunetije pe kambere sallallahu. Dozvoljeno je zatražiti pomoć druge osobe prilikom uzimanja abdesta i u tome nema nikakve smete niti pokuđenosti. Dozvolimo te rode pomoć džiko ta volte pomožini tu džok le avdezi, sad na primjer te čroltke pani, ja te doltu te pomožini tu, ano bilo sa način na smetini, hem na ne ništa te pena pokuđeno, na ne ništa lošno, ako džiko pomožini. Neophodno je da odgajatelj odabra najbolji način prenošenja znanja na učenika. A kad tega je tano najškar okova so mangolte proširino o znanje, te dikol sarka vol je učeniko se poškarkava čerađar, te si klodo dova so mangola te si kavi. Bio volađar poškaro o prevod. U ovom hadisu se opisuje praktično podučavanje uzimanju abdesta, jer se na takav način bolje pojašnjava i lakše pamti. Kakava hadis je prenola o praktično sarsikavi emanuše sarljoda pe abdezi, ovtano najšukar, hem najšukar objasnini, hem prenola najšukar pamtini pe, ke dikolo manuš poškar pamtini nego te vačere se duj sahatja, šajka bistrola, ke dikolo ano deo pokolaj pamtini. Na bistrola više ja. Na bistrola. Onaj koji učini neki ibadet radi Allaha i kako bi podučio druge ljude njemu, njegova iskrenost neće biti umanjena. Ako si kavi je ibadeti samo radi Allaha, samo radi edevlesu, znači, hem sarbi ka si kavi javere manušeno do lese, penola leso iskrenost nakavol smanjimo. Su značini da je putio manuš ke si kavi, džikas, hoćeš, nećeš ovola harica Harica po ego, starte penalna oholo splo harica jeste. Se meju mari pođan do tu na džaneo do jeste. Ukoliko se zahteva zahvata voda iz posude prilikom uzimanja abdesta, lijepo je da je se zgrabi desnom rukom. Ako džiko ljolo panikotoro da je bilo so da je sad pana posuda Tare kanta, sar so penjam va, ili kare kanta, hajde, kotre kanta, buču kar bi to vol desne vasteja se džanao pe kamberi sa senem, sad so počminđa desne vasteja. Preporučuje se pranje šaka 3 puta prije nego njima počnemo zahvatiti voda za abdest, ukoliko se abdesti iz posude. Što znači, ako džiko ljola sar so pinđam paniko torikanta direktno, penola valjani preporučuje, valjani bite tol peva sta 3 puti angleder te čuo pe vas ano diakanta. So se, sar so objasninjam, jek hadisi anglederi, a 2 hadisi angleder, te bi ovola, te na ovol melalo do apani, kotar lapani, znači te na milarao do apani su sijame.
Денсе, ја читам кењато тачка, не читини кој се като нани, а ко иншала. Мате читина само ме, дали ка читини ту Чамил? Ајде, Абдулла, настави, ајде, бисмилла. На шунџове? Има нешто, ама нема везе. Танака настави на меја, кој си ту проблеми на не Има нешто те завршна черту. Ја очакувам нека черал. Кењати тачка чилена. По. Пено бисмилла. Прописано е узимати абдест на овакав начин, шака се перу 3 пута, затим се испира уста и нос, затим се пере лице 3 пута, затим руке од врха прстиот до иза лаката 3 пута, затим се потаре по глави 1 пут и на крају се опере ногу до иза чланака 3 пута, односно обавезан е овакав редостен прања делова тиела приликом узимање абдеста. Пено прописимотано те ропе абдесија на савко начин, те товен по шаке 3 пути, па посем пено те хелари пе онак хемо муј, па посем пено те товол по лице, пифтира со пенџамо која пути, 3 пути, па посем пено те товол пе васта пено, кото оврхо е на јенго, па саджико пхабај, пали пхабај со пенџамо глав, па посем пенол лола мес по тарини пипини по шеро јек пути пенол, то јесар со пена мен аган глал джипалал теджа, хем на крај, ано крај пенол пе пре те товол са джипалал окоа ококало 3 пути, односно обавеза те следи некава редост тојбасо, придиком од тојба о трупи, хем придиком узимање абдеста. Значи, кате бутале ова е јасно, сар со пенџум, преводинџу мисли навчи романе шукар, хем морате беше плюса на кава редосте, да наштијамен тешера сармагајел, бут јасно мотови и дел по дел. Пенол, кидешта тачка ја магана. Прво прање руку, то е шака, е сунет, и у томе су сложни исламски учењаци, стога се поново перу шаке, код друго прања. Прво прање шака не може заменити ово друго, jer je prvo pranje sunet, a drugo pranje je vađib. Penola o toiba e vastengo, to jesto o šake, so penamena kao vasta, o dovajtano peno suneti, a katetano složni peno sa islamsko čenjaka, penolo dolese peno palem, ke tovola pe o šako kodujto puti, je lamenki početak tovaja prva maroj vas, pa džakonak, pa posle miraneja ko vasta palem, a ga te znači ponovo mora ošakete tovalin koti početak, na te penat hođumlem prvo puti, a kana na ne potrebno, nego te pošminav ko to kokalo, nego na, onda dorola pe palen taro vrhe šakengo, kova tano peno vađib, jel tano hen spomima ovako Kur'ani, te dža džiki pabaj palal. Perola kava odujto pranje suneta je vađib, znači odujto sar so pominđama kanatano vađib, a prvo tano suneti. Odo te složime pe sa učenjake. Četvorica imama su stava da se lakat pere zajedno sa ostalim dijelom ruke. Znači, ako te peno soštari imam, ja to je star škole, penen o lakat, a kja i pabaj so pominđam, tano deo taro to vasem to vola pe sa zajedno la. Ništa načerla pe posem. Dešudujto tačka penola hadis ukazuje na vrijednost namaza od 2 rekata u kojima klanjaš nakon obavljenog abdesta na spomenuti način, ne razmišlja o ničeme drugom do svoju namazu, penola o hadisi motovi o vrednost taro namazi taro 2 rekatja koja spominjale, koji o klanjači penol pallo solola abdesi, ano sar so spominjamle o redoste to sa, hem na razmislini penol nisu staran i avera, osim taro dla duji namazja su kačerolen, a kad teja čola taška na motoji ništa, penol time se uzimanjem potpunog abdesta, klanjanjem 2 rekata i potpunoj prisutnosti srca u namazu, postiže oprost prethodnih počinjenih malih greha, po mišljenju većina učenjaka. Penol akalea penol sar solola pe o abdesti, ano potpuno, hem klanjini pe 2 rekatja, ano potpunost, ano prisutnost ove srceja, ano namazi, a stari pe penol o oprost, taro prehodne grehja so čerđamljeno okolo tikne.
по мишљење са учењака. Кате и се и доста коментари течеропа, ми каджави на рецанглап, а после ми сала ка објаснапе. Само би додајнава кате, кед ми синипе праларен тове присутно срцеја, од ова дан субхано предајнепе само доле дуе река тенге субханалlah. Јела мен џанаја, аки сама кова примерка да, лаба абдези, хем на диколама нико со релумо до абдези, хем џава кланинава од ла дуе рекатја, а на дикама нико со черава ла дуе рекатја, ме ми синавчи тано од ова најискрено ибадети со шајчереле, ке на диколату нико хич. Значи, лелан кокоре абдести, хем сарсо шунџама абдеси, хадиси со пенола колола, хем џала черала дуе рекатја, а кате од ла дуе рекатја чачета неискрено, јел на диколату нико. Нико на дикату ту џаја те черален кокори, хем пенола помишљење са акала учењакја, ко се напут тарсао отикне грешке со черџан машкаро акала намазија те пена. Или машкар абдеси джико абдести. Посинка дикао ташки. 14 чилум, нали? На, Пено- 15. 15. Размишљање о намазу о нечеме другом умањање вриедност намаза, али га не квари. Пенол те размисине пенол, ано намази, таро не сави ја вербути, пенол на умањенитке о вредност, умањенитке о вредност, а на руминиле. Чер халали чава, морате размисинав ко романе. Морате Ке размисинав. џала ти годи, а џарби као, ке џала ти годи ко намази джигде која вертан, а на јан скрушено намази, онда смањенипет ке и награда, а на роминит ко намази. Тоа намази иншалла тано исправно. Исправно. Но ките шовто тачка, хадис може послужити као доказ да е иначе лепо након узимања абдеста клање 2 реката, па макар то било и у забрањеном временом. Пенола хадуси служини сар доказ, jer peno shukara palo solola pe abdesite cerope 2 rekatja namazi, pa makar hinodu o vakti kovajtano zabrajimote cerope dobrovoljne namazija. Sad su džanena, na primjer, kad na kolo kama so morate džal jek peda, pa te čeretke sar duha namaz, ili pali kindija kada se dva vreme zabranimo, ali a na kva slučaj dozvolimotke, jer tu i si tu sar dokaz lepena, da čerđanje buti emodoljašajte čereo namazi. Penol, akate izgovaranje bismile na samom početku abdestu nije obaveza, jer to nije spomenuto u ovom hadisu i ako se izgovori svako da je bolje to potpunije. Penola, ako šunđer šukaro hadisi ki početak, na spominđape i bismila, te pene ko anava eso bismila so penaja, penola, ali ako se izgovori svakako da je bolje, ali ako penea bud pošukar tekova, a nava čerđam neki početak. A kad te završineno u tačke, kada deševta tačke su si, svaki tačka i sila čače dosta te tumačinope, jer ako je tano jeka hadisi, kova tano ključno je namaze se, kova tano bud vredno kjamede, jer buđene vallaj na leljana kova način abdesti. Lelere harica javerčane. Ако нам е биранава пе пален палал, кома го тумеда пален те објасини сар о абдези коти почетак, јела мен унинџам не се само аџар површински само читинџам. Ано детали не само детали. Ако шај која тачка те разјаснина хари дешефтато тачка само тач ходот те ако шај минути дуј. Иншалла. Да си мишлење на пример таро хамбелиско мишлење, да он пенена да тано обавеза те пене бисмилля преузимања абдеста. Доколку авера трин авера правна школе пенена кај тано похвално. Хем ако мануш лела абдези бистрела те пенел бисмилля, да олесоро о намази тано исправно. Хем касније постојавена учењаќа таро баш таро хамбелиско школа, o Ibn Hudejme, le su ovitano ek baro pravniko tari hambelisko škola, kova isto penela posle perla pišmani, tako reći, hem irini pomišljenje, hem penela da tano o namazi o kolesoro kova napheja bismillah tano ispravno.
да шај прихвати мотано. Аки почетак и не ја верстав, значи. Ки почетка и неа верстав, тако ја двама Дези само те Таравдези че лафи, нако тоа намаз. Сар? Таравдези. Тарабдези. На. Дали примимо, дали силе намази, jer абдезите на услова со намази. И ако те черлапе директно лафи, дали силе намази, jer ако на неле абдез на неле намази. Jeste, šutarijam ketu. Se Janena da men hina men bud pute akale bucendara subhanallah kova diskusije, aki ranjum tu te dikhavtu poškarve. Dali penola pe bismillah, dali uvek hina men akala diskusije, ali me bi penava same pralinge pralarina kja knjiga tani srž taro je pravilo. Hema mena maro mišljenje šajte mu kale aricaki strana, morate postupina sa ročenjak de na mena. Jelo o mišljenje sa te penava ka o tlo hemlo razum na tvite resola ka resla lengo subhanallah. Jela maro razum da je puti čerola sasvim javer buti subhanallah, a o učenjaka tan odlaskola subhanallah penjarena i vjera hemodini bud poškar hem tutar hem madar. En que da dola tu je učenjako bilo so valante prihvatino dvajem te pene čunava en pokorinape. Amen dosta će džama kare la festar, pa ko bister džam, pa kiko velja vriko, ko to kupatilo te vačere bismillah, ale i nema kala teme rastur će džami langeder čerao lafi, langeder bud beša, ama alhamdulillah la ese ake, ale akala knjige da džikamende, jer akja knjiga še te penavo, popravinen manko mena džanava gana tačno, amen de alitani budkasno, akja knjiga. De to ahkama, kova mende ni naštiza mislim džanle tu. Ako dikaki početak samo, ke čeržali, na primjer, o Hajrudin, Allah te nagradino, aki izdavanje Novi Pazar 2002. Izdavanje, pazi, na kvajtano dujto izdavanje. Umdetul ahkam. 22. godine, znači čerdjakija knjiga, ade kapena, džiko neko čeržala angleder, 5-6 godina, ma mena džanava, na nema haberi da niko isiko bosanski. Da, ne, ko arapski, ama najnija džar detaljno prevodim ja, kejtani detaljno. Ko arapsko i ne, normalno da je Arapski od uvek i ne, od 500 hijđarske godine Abdul Gani Mahdizi čeržava. Abdul Nana Gani. nava džar, dika, kalata ne sabu čakova i si postoji, ama najnija džar detaljno ki amende ki... Ne prevedi. Ali knjiga džala ko duj tomja, hem džala subhanallah džiko hađ hem sa. Ja. Inšallah, kada šuno, Allah subhanahu kad dola meno dva mogućnost, a mengi brojka penđum na ne važno, a mengi tano važno, te podučina prvo kokore men, jer ako je tano prvo mange hajri, počminava je knjiga, te počminavla ko ti početak, te dža vlađi o kraju, a posem ja veresi te pronosinavla. Vallaj, nakalut me mi šesavki prilika, tako mi Allaha зорите од мен панем не са и приликате читинот ми геджико ано присуство од менца заедно сар туте читинела сарме ем те објасини пе ташка пипа ташка зоре харица тересако аква степен палем шај буџико камарола меге муј валлај буџико пака на он улете черено учењаке он уляко амаро није титано валлај хават меге кому господари совол но није титано само ради Аллаха те подучинапе. A međanama me pralengo da onijete isto tano marodova, samo opravljate podučinem pe, a ko mangol te vas dol pe, so Allah spantara peravile za čas. Hema kava inšala, ako spinđavan gena, džanav da reko spini, svako video dikava čvolo doli te šajci dale, pa inšala kao serijem stimimo, pa neka se šaj, nekad kavalan je predavanje, ka džanol inšala kaj karakole, ako spinđavan ge ti kalava sakava. Bismillah ko kažal ti početak inšala, te objasnino pe parem habdesi, jer ako te but je kvažno buti, morate povezinen prehodne hadisija, a kale hadisija. Što se sada ne povezime, je kvazduj to. Ako dolea odmah i početak, što se pomina kja kanta, hem penola te čorol, taro kanta te čorol ko po vas, opani, pa posem zgrabinđa opani, odmah džaja ko hadisi, Eratilio kuadive ke čeržam lafi, so penulo Resul alaih selam, ke da tu mendar neku štola taro sojba, neka to vol prvo pe vasta, jel na žanena ka i nele se vasta. Morate povezine hadisi duto nea, jel na štetu mačine hadisi sartu mange, ako na netu je prethodno džandipa, ne savo, ama alhamdulillah, kuadive čitinđamo hadisi, ili eratjaka na pero mange,
Сопено Ресул алейхи селам нека нико тумендар мате кетко што мате рола вдези док на тола певаста. Јадна џанола кај хинеле се васта ерати. Акавана не спомивахате. Ali automatski dikea ako čeo lavasta anu dia canta, najane kai ne te vas pa kachet ke sumra gana so ulo pa ajar chorea prvo po te vasta, to te vasta pa posen zgrabini pese des ne vasta en pošmini tekova. Bismillah, tu mende kam kao lafi mate čerav samo me lafi, se me ke čerav lafi sima but lafi, ali sto pirina man kako alhamdulillah. O kad nani ne najca aktivno inšala nek pošmini ovo. Ajde. Na nešto do te, na no do te. Ajde, kad ima, ajde. Ajde. Što se tiče akova hadisi su објаснени о фарзи и мусунети Ресуле саллаллаху нели амен џанако Корани да помини само штар фарзија и мануш шајте сватини лабе со проблеми Аллах помини штар фарзија ме каламан ги само два окей од квана не забранимо никој наштите пенки да одвана не дозволимо една не прифатимо али акате черола пелафи да пейгамбер селам лиля ко савко начино авдези и детално те пена авдези која трим пути те твоите прешкар со мангдате вачери да свако део таро трупи манушесу со тхоџела со долале со хакоем исправно те черовле нели јорала наредини ко Корано искрено им исправно те исповединети ривјера а кате пероло два исправно део таро васта таро муи таро нак па хине пути черзам лафи тумен џанен ме слуг де бешава черам ги лафи махабети им пучено прала па добро де со акана морали мете твама муј на не помимо со твама муј монак окей прала биби на не нисо проблем али само ка пучав тутиек дали на нетке ладжаво не би ладжаја те икловеангото господари а англедеро дова халам паприке сармеја кала со халум паприке или халум суџуку то муј миришини панда ко суџуку а тучи ти не ајети Куранес дали би наволат ке ладжо те тхове то муј или четка дан каландон дили со меџанав дали би овеа хине дали нака халтуто дија шубан туте те џане да то муј мелало а ту и кловеанг до господари чити не ајети Куранес со пене од ватиро нак сој пердо Андре мате поминав свашто дали на волат ке ладжаво со ондородва нак дишинеа ке читинеа ајети Куранес а над хоџалне на цидинџано диамела мога кара да хулело шејтани Андре муко лабуча ама оке веш чера лафи тари чисточа јер ке да амен читинеа Курани а ке сар прво ајети Куранесо алхамдулиллахи раббил алемин дике чера коа алемин а кате ситу ваздух хем таро нагда пандеа тиро муите изговоринео харфи и клода тутаро ваздух хем таронак. Аллах со говор ке поминеа, хем на кеа хем муеа. Шајаква мен на јам свесно подај пути да хем онак хем муј и силен комуникација. Те изговорине јек лафи сарсовалан и силен комуникација. Па одолесе пенав шајаква нека се те вол хем смешно да нели? Со си симану шакова марена муја вдиве нели? Али а мен наинтересина ме одван него оке а мен и си мен чевите сватина мари вера сар сватинџала марон најмангло пекамбери алейхиселату веселам. Одоле со Аллах пенол овту менге најшукар узор, па ако менге овтано најшукар узор, онда ме калаво најтикно корако лесо сар поступинџа, ме калаво два лесо корако саро поступинџа. Вала, ако има нешто нејасно, кај исправи нелмату мен се шај ме да романи да наџанавте чера влафи по пути. Маша Аллах, Аллах те наградинту, хаджи. Хаджи, а мени си амен па на хари времена, неамен доволно време. Када допусти најпрале се стојам дже госто Андрете вачери нешто, хем када чера хари лафитари умра, хем ка завршина, иншалла. Иншалла. А кале хадисестари сите черопе бутлафи? Иски бутафи, али на неамено добро време, о времето на ограничимо, џана кокуре о намазија ресена канапа,
Sapa šetane. Da ne da se ograničimo, nego amen da ograničim penjam te nova, te nova dosadno. Jeste. Ali mora tirana pe kakala tačke palem, inshallah, kad nastavi na taj sat. Svo se me džanava da akava hadisi, mokva hadisi su ove napalal, spojine na pebut. Isto taro avdesti. Kad inshallah taj saka čitinokia tačka, hem palen kirana pe ano soldu hadisija. Bismillah, uprada kate, Emir, bismillah, uprada koju jana kate. Assalamu alaikum. Отејум, шунават ме, машалла. Алейкум салам, уфал. Uključi palicavnica, uključite, bismillah. Аллах азоџел лочариту ме ја програма, јер заиста потреба амеје хемаје, јер инсанија јам, па ке до Аллах азоџел ко Кур'ан амеје помини повише путија у иста лафија, ондак заиста одолесе со се амеје потреба од ова. Одолесе акеја тема шај бершенца нашу јумла, поготово на детално, хем молинава Аллах азоџел те премини тумендар, hem te ločari tu meja, kja programa te šaj završinenla, je kja hajreja ameja, hem tu meja. Amin. Maglum samo te pominav isto nešto u vezi avdezi na Andi knjiga nešto, nego su buđene šaj čačipase, na ceninena odja buti dikenala samo sar te tovetu. Te čore panio protute, pre te čerek namazi. Ama o salef, Alhamdulillah, Allah azođel, amare učinjakon, te deleni najbari nagrada ko dženeti Firdaus. Amin. Penena ameje, prenisnena ameje, penena o Ali radijallahu anhu. Prete avelo vakti namazese, bleduini i nekomuj. Hem penela, alo o vakti, te ičeramen ko amaro amaneti. Kova su i nebesa i puv hem obregija odbije, a o manuš primija. Hem penena o selef, teda ne džala telela vdezi, hem šunđola i nesar leso vilo kuvela. Andi dar, ando ponižnost, ando ozbiljnost, kobor on hali leso odjabuti. Pa čak penena hem isilen sumlja, penena ađahar džaje od dušmanja ando Ali radijallahu an kete mu darende. Se ole teško lesi koža tu tečine. Namaze se. Ама пред од ова, ко саво стање овле лео авдези со шунџола и нечак, оле со срце. Значи, они нелен есавкој ек понашај, со, ако на нелен он, ако на не он код ова стање, анди такоа, сар сојта не, он ка мислен мунафикијата не. Со магавате пенава кана, ако би дикенамен ка пенена калај мунафикија, ама сарваланија менте осотинамен ако билаја и на авдези узо ек Али, радијаллаху ан. Ахи. Од ова маглум те поминавем само Хари. Маглум исто те пенав со о авдезина не само намазесе. О авдези исто тано сар со пенела Аллах азоџел заиста нели о Кур'ан тано исто илачи, то е шифа. Емо Аллах помини аме о авдези ко Кур'ан. Емо Ресули салаллаху алейхи ва селем вачери. Пенела кет ковен ки нервоза, тумаро нефси, проблеми. Лен авдези ка смиринен тумен. Ем акава е праленje со наџанена или па со мукена моментално те зајбиненлен буџене е рукијаја. Ахи ти рукијата ано 50% најмање авдези. И сито да е проблеми, чере, ромњаја, човенца лето авдези смиринето. Осим мако ховави у Ресули салаллаху алейхи ва селем. То имани зависини савојтано. А кава само ек интродукција нисави хичтепена, минутесери, сој авдези. Еми си буд повишо праљас учитинена, ме, вала, ачилум сар те пене прво пути познајнаво ислам. Баракаллаху фикум, Аллах те примини тумендар. Добром мандар, халали черен. Sastavamo pravati nagradintot. Wallahi dika isi bute čeropela. Ama čače but na ne, sar so pominjao pralangvalda, abdesti na ne samo hades resto so pinjao, nego tanu plusku ibadeti subhanallah. Nego adi kačovao kate mate, isiamin čače but isi tečera lafi restara, ma me penđu mora tirana pepalem. Hem, na primer, so se 3 puti ja spomini, ke irana pepsem kakala taškeda,
Со се не сабе дедја чержален 3 пути, не сабе 2 пути, не сабе 1 пути. Морате рана кокала ташке, морате да хадисе со хако, пазин. На штици дали сама мендар кошеро, чи динджам не хал. Него и си ташке ко мора те појасинерен. Па посема ме набина каваки дуито ташка да хати палал, тар Османи ради Аллахан, Аллах спантара тоа задоно леа, а ке соја кавабе, пузал. Качоло пенола, Не, ништо не, само цидо диа чива кислика, ништо. морат, со напипинав ништа. Пенола качави манге, окей. Дик со идиоти, бе. Машаллах. Тамам не джата, не гледам. Ме би ја чавава арица ко Османи да ради Аллахан, на штите кеопо е касаби само джар шаваре. И сире баре одлике. Морате пенџарен не нареса. Мора арица те пенџарен ко оду Османи. Чамил ке би чера детално коктарок не би завршина катега Алхамдулилlah джанеја бушу качи шуна хемо предавање которо дето лакам кај тано поопширно, а катега тано бут тано едноставно кава чера, нали, а да опширно сарку предавање. Јест. Ја кана ти каламен цело предавање. Шајто објасина бусикшава. Само прописа канад, на пример, потирање главе, јек сати. Нема везе, мен каму тоа само два со фарзи, али манге на пример потирање главе, субханаллах, на не со течера бари полемика. Меѓанав со и си доста течерале. Потирање мен каму тоа од основа со черола. Али основа, па ече дова е дова, тема това и основа. И основа само каму тоа, али таро не саби важно бути која спомини пе свако диве. Кога ту спомине ке бубека на Джафан е кормери, е космани, е калиера, а на джанеа ништа, лестара харица манге на не баш, али Аллах иншалlah каму рахмети, али каму Аднан ка завршине ту или ту. Аднан иншалlah ка вачери, хари им ка завршине. Иншалlah ка настави на тај са, пале, до пала спантара ка дола мено доја могуćност е настави најпоти. Бисмилlah, ајде кока черо лафем те буна иншалlah. Селами, сај паленге, сарсо бечиджумте менге, капорава харица оцене, капормина харица хотелија, оке дикенда шо лињава дешиња евро сектембарска умра, таро 16 до 27 и те јавини пе, бисмила, акалајта не оцене. Што се тиче авер масекија, исто и си јамен авер масекија, али моментално чичам сектембар, че те жанено праля и си свако масеки си јамен умре, моментално си јамен акија сектембарско, па исто праленге тари Скопје, да, оленге да исто кука манголка јавини пе, качералинге исто сар котарте јавен, аква Немачка и сито мен 850 евро, тари Немачка директно те починехем, тари Италија 699 евро. Што се тиче Авдиевиќин џемале се пралем пучена баш гаранција со ако десини пе нешто, јер амен џанака на саростање, мати черамен диринјамен кукори килам, јак дивете вачера да моментално на неостање, али смиринџе пе харица, али окей, на џанлопе, аква и моментално јам степена борбено стање смиримо харица, али на џанлопе. Пралален, тао кога кука пријавини пе, десини пе нешто, сајтано сигуримо, ако ханлола дишто, наџала ништо, овитано сигуримо ле се паре или не напе напало. Те джанена кава мате мисли ден дишта да и си да е трупва нешто, платинџум, навалај. Осим ако ту на мангете джао, одлучинету, одва и тамо нешто ове. Одозом мандар, ове састи, Аллах ти доки свако хајри. Да, значи свако дивесо као ова на лайф иншалlah колку ми подисави обавештење са сокол на ковол, ама одвајтано увек царство дикена, значи ко крај месијако додајна од јавути, те на мешина, мате пеноджи ко мешине на јавути дујтоната, амен, прво чера дерси завршина еленса, ке то јест дерси, предавање амена чера дерси, амен чера доа со пенола и книга, иншалlah праларен ако на не јасно писине слободно, мала џана не ладжоки вјерате пучопе, амен кокори, ке два дана ми ге постајна питање ја веренге, алхамдулилlah, Аллах спантара сам мукша, учи мен, па амен џате испити на олеа. Аллах спантара те дутме свако хајри, иншалlah дружинен памет са парем тај сакото ефта. Само те не винава кавапа на ахи, тари Србија сухине и умра, новембра, значи 12 до 21 новембра,
и цената ни 650 евро и реклама качфа иншалла тайса. Тари Будапеста. Ja, пераджам неги дарица престижни тража. Кој силеки намера, значи Тари Будапеста 650 евро. Иншалла. Окей. Османи ситу те додајне дишта ту, до таро вези хадисе со кова. Иншалла, ċamil sijamen dosa te vaċera kutoro hadisi. Znači, che ti già samo kutoro basta, na primer, ja kutoro muy so se čope ko muy konak, i si dosta te vaċeri pe kutoro kova, ama alhamdulillah, inšallah, kao su se ka povezina, hemo dujto hadisi se džaneja stane slične, hem inšallah, kao larica buderi detalje, inšallah, či mate te da, amen, magato oli osnova, znači od ovaj stano su jo srž kava će rađa, te bi ovola pokola je emanušengi, te džanen sar. Ako ćeva but detalja, mislim ka će ra pophare amare pralenge, inšallah, svaki buti, su džala poangla, manuši kljola sa buderi. Pa od la detalja, inšallah, kao velnenge hem pokasnu, da kad iken su se kavađar, harica buderi, ama kada disave detalja normalno, ama te dža opširno biva ljani ojek pratešno o predavanje, seko predavanje, a men će ti nakon knjiga su i tano but jednostavno. Na netu but, znači ovo razilaženje, su penena kava, sokova, učenja, kosara, kava, tumačini, sara, znači si bare razilaženje džigde. Namagate kako da buča, inšallah, magate da je kratko osnova, inšallah, koja puti, inšallah, taj saka kada harica buderi detalja, pa od ova, inšallah. Inšallah. Samija, jesi tu, možda poselamiš braću malo i da se... Assalamu alaikum, mandar sari nenge. So pouda kad bešen pouda inšallah kasi kava sare. Znači, den pouka inšallah. Assalamu alaikum. Allah spantite dot mi svako hajde me pravi. И си имај пучи беđiko pralo Elmiri, te propo mikrofon ako šaj. Hajde, Bujrum. Пишијан те не интересантно текст. Пенла Лена Абдези сар солеляо Алија ради Аллаху ан. Kaj solelao Alija radijallahu anhu. Аха. Ađar čerala pe reklama. Машалла. Иншалла. Те пенема сар леля о Алија кастаро дикапо, прокасте дикапе сар те Лопес. Na džanava kao, o čamili džanav, o šeha. Pa 100% Osmani radi Allah. A Osmani opomeri, a omeri por Bubekar, a Bubekar por Resulare Seras. Alhamdulillah. Tako da on sad i krepe kamberem lele, ole star sad primer lele, alhamdulillah. Od vas samo ništa više, pravali nove sa ste so šujem su jemlja menca, Allah te nagradim taman. Pa Samo krmajki, Srbija, kobor hi ne pale, na šijum šukar. 550. Тари Будапест. Тари Будапеста. Pa ja, tar džana, care, baži. Јас. Okej, gde žive, neli? Ја те живе. Mašallah. Каре сајнџико Алија раделаху ан, си лестар да то објасни допир. Как ја книга и си са. Pa inšallah, be, hari više vremete odbinen, ne mora na svako rat. Šaj, poviše put, ako dive, inšallah. Не, Kala teme ne potreba. Ova je dosadne, posem dike opralja, posem dike na mencara lica, il džaneja kod hudola je puti, posem lola lezeti hudola non stop, a mena lica kad čaminge limit. A kad tem čina. Mašallah. Je granica, te na vas da maro ego, Strategija čerče, mašallah. koji ima men, džane, poškar ža kratke, osnova je tačno. Кратко, али сладко. Alhamdulillah. Ok, Allah spantate tot men svako hari palem, inshallah kod dike pataj sa, avem palem. Assalamu alaikum salinenge, inšallah ga dikamen tesa. Alaikum salam. Ajar pralani inshallah taj sa ko isto vakti. Selam alaikum.